Emyaka mshanje hingwire government ya Uganda ekatira abanya-Uganda ababinjirwa mu ihanga lya Tanzania yabatahita kariya chaka yo kuvanza obweru kushara amataka g'abantu abashanjurwe ngo habwo kubita keri okuruga kare na kare rikaba rya government eri kurindira mu mpunji ni impuriro kushasha munonga ahabwo kuba hito hatandikira emyaka mushanje yona turiyo ntubonabonera umukicwe keke aza ati kugira ngo ntubonabona twena ntubonabona sibwo muntu omwe uba kweta irumba icyagiye kutangaza ari umukazi ubakwase bamunagisabana abana barara umuntu nyonye kaka kwa tomahana la ka police nambuza kamunyeretirete temirwa muhoro gumwe abaryo mucyomeka nabantu bashatu umuhoro gumwe kwa abantu bashatu babashezerwa hitaka ryo mugigi irumba nabagira ngo tubakatunga gabsinje ahavwente eziri kubonera ubutosho ito tukakora mushango citu nito twisire Yesu mazima umushaje nahamye ngo itakanirye kandi president akatureta n'amahegenje amaheni go gaturetse gatushukamo abwaje president natwitaka ry'abandi bambuza ngo umukazi ho ryo wankaye ntinge wo mukashasha ngo ryo wo mukashasha ngo warabumura kuraba hanuya ngogo muhanda no guraba munoza nkahe ngutiwe watemente bakwate shitoke bacintura baciteka nkahari bantere nkoni yamabega ecanyambiro go mwana ino bunabire ndi na wari wamuhekire bakwate nkoni ndijo bantere yo mugongo bantereze kibunu twishuro misiri y'abatura okorebe kishane kiriyo kandi kirukwakira n'amashagento mu misiri yabo akwata abantu bine cyo kuriya shaheje bahingira season yabo ebichore byo byaterwente yachiko isango muri kazingano zo kushanga harga muna n'abashuma abo kugira ngo abantu binejara turuganiyo na Steven Irumba orugujunano hasimo kandi nukagarukire mwivuzo bita Hanshongeji. So they causing mayhem on my farm, but I know they are also being incited by some politicians, and so but I want them to be made to understand that Irumba, I'm not their enemy. I'm not their enemy. If as I said, we are both victims. Omugandi abatubirigana 50 mu cyaro cya Camuje no muri nsi katabunukaso binakasheka amatama bwanyuma yo kusinga mushango gwitaka ejo kwingana hika 50. Omushangogu gucyoyirwa mu koti yambara kandi gubire gumazira imyaka 17 kandi gubire guri hagati y'abatura hamwe na group y'abantu bashatu abebembirwe Xavier Kaboyine ababire bine cyapa cy'icupuri ahita karya plot mwenda block 25 ninza kuzarwa nkashanga abazire banjabo mbona baryaha amataka ndagaga agube bahingo busaza agube bahingo buro agube bahinge bihimba nebitakuri byone byatoroyiri hati hakija bakataratu emanyire barabahanse bweshereke bibise cyapa ibebanja byitwiye cyo kutwabagwireho twabatabarizo mukoti abatura bayereka okushemererwa kandi basima ruhango babasise okusingura mushangogu mwayima y'imyaka myinji barukoza mbene umukubyeyo Zaburi ya 5:3 negira ngo mushema nagira ngo rahanga tabaho ngubona basiskiri barata kureba rahango muri yeri izoba no ahina amanyire ngo mushango gwaho ubutwasiza batandika kwehozaho ayabe yari kitabarizwa bajwekire akagira ngo cyape ecyakwise ekiyaha yo mukoti takukimanya ukucyashabirwe eshonga z'amataka nziza nizeyongera mu ruhweju wajyajanisa n'imyaka y'inyuma gashoka Philip Mulangira na Juliet Charsima.